Unong yalam barim ke United Democratic Party ubak bindo Lanong ulaong bahaga jingpet jong u ke UDP kam idon le ershu. Ubak bindo ude iwei na kibayadan benta ban seng ya ke UDP ulaya jengai no bat kan ke seng haswa ke election MLA arja arpulai hadin bakinong yalam ke party kim shimla ai tiket EU banyak khun na nongkram constituency bat kalanang penjengai shu haswa ke election MP hadin bakim shimla sangap ya ke jingtho jong u ba ulakwa banyak khun ya ke MP. Aga jingakram takasni ka khatwai tarik jaliu arja arbusau ubak bindo ulaong bawat ukertong shimet ulala ban yo ya ka vote kumba yo ka UDP haga ni ke election MP badang shudapshan. Aga jingyo i jong u ikumba ka party UDP mentakala poi shabakut ulaong baka jing hiar ka UDP le se kala bandai namar ba unong yalam ude ubadang thamai bat umde uba shimphang haga kam ban shakri pat ba namar ka kam jong u kadeka kam khayi bat kalong 6% unong khayi. Unong yalam parat ba ke UDP ubak bindo ulaong bakalong ke ba ya ke UDP ban khi khle biang haba tuat cingmut kumno ban khle biang ke UDP ulaong ban pen khi biang ya ke UDP dan kami ke nong yalam ke batbet bat kamlong ke bajam ban yalam ya ke party ni ke jela haba kali la udan ke jingtmu ban ya khon ke election MDC ulaong bayamanta la ban ong kumno namar dang hagane na du hajar lai ulapan tiket ban ya khon ke MP Henry shimla yo ajuba tar hadu ba unda pha shithi weng ba tre shu banya khon ke MP namar la dir kapor. Iku mam dan syo te tu UDP te. Sistem petkin. Se du independen ula tu ban yo tu bot. Ta independen ru yo ayo tu bot te. Ten terdaw. Ke UDP te nakrai. La pos bakut. Jing penyak je ke political party. Amdai ke macam. Te penyak banengkong de kibria ki batmai. Ki bampat slim haka administrative capacity. Kimpat juyadon bentalang banyakit ikikam. Ni tinggal akit naduk grassroots kan. Naduk ke level jong ka unit. Te tinggi poi saduk ke level jong ka district Sukijai. Te Sukijai pat ke sentral. Te kini pat ki bawan mentah te presiden bawan mentah suan bet na jerong syong menung na jerong pok mo siang. Tu umpet ya ke parti akan nongol rim. Hanur kom nongol umpet ya ke parti. Nalor kata pat mo akam ju ko de akam business. Purely 100% a businessman. Kan. Pinai por si business na, pinai por si pajba lang ba ke political party. De kahir kan di UDP hadu kan ni. Kali kata tengah try barok dia ilut dia kata kajing sisa. Ilut tak kajing sisa. Kali yang ai kata tu ka ha. Kali yang ai kata te dang menin menci dah hiar kat ni. Kan kali apa lano. Dang su hiar hijran te ban kikli te iman kini hiki nong yalam te ngam yi ba kan tong kajing kikli nak mentah kini kisnam ki ban ngam yi don kam ki nong yalam ki bakat ki nong yalam ki bakat ki nong yalam kamlong ke bacam ban yalam ni ka parti lan ban yalam ni ka jelah dan mentah kam penyak ke jelah bagi beliau kiba dang dunah bun ke ngapa lah benong kum luru yang mentah ngapa lah benong mana kan ni apaan penyele MP apa dem memang along MDC mentah lah new sin teh tengah apaan kan ni penyele MP nomor 2 ngala poilut
Syabro ki lai pun real tuli gini konstituensi hari kasih berjantia. Ar pun dai hari kasih. Sadu ki senong lengam. Ki boy bes kentong. Ngalah puilut. Sejantia borah nyo tuli konstituensi ngalah puilut. Te ngadan beriu buat hakawai pakoi konstituensi. Ngadan bit juriu. San cipo. Perlok. Belajar. Tengahpan tikan jubah bro kondisi kita mau ke rukom kepada iban jubah jubah bi nga tho au mulai match jong ar pulai tengah ai ngacingpun kan mau reminder au mulai mi ai reminder kim jubah bi Kol ruem, siti ruem. How August nga withdraw na umtan posyo. Nga thoro ka siti ka ba. Time is running out. Kapor come up. Por kaya. Te life pun real tuli konstituensi. Te kamu lari man kare arukom ka padegi. Te hadu. Umna August ki kem jubab. Nga pano siti ba. Ngam tere syo la pi airu. Mamtan posyo. Te kum kita kindong elam. Kum kita kindong elam, pimut ben ong ba, kidang don jimut ben kon.